Tugire Kristo murameze neza. Bahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kwakira umugisha w'Imana, uyu mwanya mwiza wo gusobanurirwa indoto twarose no kwishyurwa ku bibazo bimwe bimwe byagiye bibazo. None rero aho muri ku mpande zine z'isi, amaraso meza ya Yesu Kristo abatwikire rwose, muwe z'Imana zitube ko twese urukundo rw'Imana ruganze mu misha yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukristo aravuga ngo ubu nyene ndose mbona turyamye twe n'umugabo wanje mu cyumba, nahora ndyamamo nkiri muhira ku gatumba, nja mbona amakaye abiri azananye hejuru yanje, aza boroboro ko araza, nja ntangura gusenga mpamagara amaraso ya Yesu Kristo ngo je nta makaye nkeneye. Umugabo aguma amboza ngo nta na kimwe gihari, nanjye dushirizaho gutabaza amaraso ya Yesu Kristo. Nca numva umubanyi wa ruguru adodeye ku idirisha aho turyamye, nawe amwitabye muga namumenye. Nca nguma nsenga cyane, nca mbona ya makaye agiye buke buke agana wa mumama yariko aradodora ku idirisha. Bisigurike nuvuga ndabona kubona urota uryamanye n'umugabo wawe mugukibana ku gatumba kiwaye nakavuye k'ubuzima, kibona ku gatumba ku gitanda waryamye ku kirimo, nakavuye k'ubuzima. Kandi igihe cyose winona mu ndoto uri gukora ikintu wakoze mu buto bwawe, uvishe igisuzuguro ku buzima bwawe. Mu wundi mwanya wacibona ngo haje mukayavuye hejuru, urayanga muko umugabo yayemera. Umaze kuyanga umubanyi yaje kudodora nka kumugururira, ubwo umusenga cyane, ushobona ya makaye atwaye mu maboko. Ariko rero umuntu azananye ku idirisha ariko aradodora ku idirisha, waretse kumugura wisunze iki? Ubundi ikintu cyose kizananye hejuru kiba gifite akamaro ku buzima bwacu iyo kitaje kigaragaza ikimenyetso cy'umwuka mubi. Kandi idirisha Daniyeli ngo mu gusenga acisha mu idirisha akavuga arimo ari Yerusalemu kanza, nawe uwo muntu yadodowe ntiyateye yinjira, yadodowe wa mwasi. Hanyuma kandi ucuga umusenga cyane, ucuna ya makaye agiye buke buke agana wa mumama yari karadodora ku idirisha. Ikintu kizanana ku idirisha ni ubutabazi bw'Imana, nawe wabwimireye ya makaye aragenda, kuko nta makaye ntiwari ukwiye kuyanga wa yankiye mwiki kweka iwe yasutumvirije cyangwa utarabye ikintu. Windi ndoti iragaragaza ko kwikeka kwawe bizokubuza guhagarara mu mugisha wawe, kwikeka kwawe bizirukana intumwa y'Imana ku buzima bwawe. Hariho abantu byase ko batera imbere, byase nka ko baca karande zabundi kubera ukwikeka, kubera uguca imanza. Urya kamuko nyine. Ngwindi nayo ndose ngo mbona ndi muri salo ruguru nyene, naho ne twari kumwe n'umugabo wanje, mbona imbere y'inzu haje ibikwashu bibiri, mbona biguma biza, nca ntangura gusenga, mbona bibaye imiserebanyi. Nja ngo mpamagara amaraso ya Yesu Kristo. Umugabo akambwira ko atabyabona, nanje
nja ndushirizaho gusenga, nja ndava hasi nguma nsenga. ngo yaguma asenga nja iyo biri, uko senga niko byahindukira bisubira inyuma. Bigeze mu irembo nca mbona bihindutse ubuya bubiri, mba byatangiye guhinduka umuserebanyi ubuya bubiri. Umugabo aca arabubona ambwira ati reka kubukurikira usanga ari abantu, nanjye ni mu izina rya Yesu Kristo bumvireho. Ndabukurikira gushikaho twahora tugirira ishapure ruguru, kandi bwafashe inzira irora kuri wa mugore tubana ruguru yari yadodoye. Mfasha mu ndotorere uwo munsi nagumye mu ndoto nyinshi, ari nizo nibagiye, kandi ndagwaye musabire muhezagire. Kugwa rero ntiwirukana ibitero by'amashitani, wirukana ibitero by'abarotsi. Gusa indoto bwa mbere yakwereka ko kwikeka kwawe kuzokubuza amahirwe. Ubu nayo iya kabiri irakwereka ko hari impinduka, amasengesho yawe azokwereka ukuri k'ubuzima. Kuko iya mbere ubona ko umugabo atagaragaye wo mugiya donke ubona ari gusa, mugiya kabiri yanakubwiye kugira inama. Kuko iyo ubwa mbere ujya mugore yazananye mu idirisha, ubundi yaje kugura akaza afite imyuka mibi, akagusanga mu idirisha ntaca kubwira. Nje gituma nashingiye ku kwikeka, ntaca kubwira. Runaka ubona ibintu byose byahinduka kandi bigatera bigana iyo ari, ntibihagije ko bikeka ko ari umurotsi, ntibihagije ko bikeka ko ari wakuroga, ariko birahagije kumurekurira mu maboko y'Imana, Imana ikamusubiza. Ukuvuga rero ibyo byago ibyo bihindagurika, kubona wasenze bigasubira iyo byavuye, komeza usengere bikuve mu burundu. Aho byatsindara kugira ngo bikugereko, aho byazananye kugira ngo bikugereko, byirukane n'ayo masengesho ava mu kanwa kawe kumwe n'utundi twigoro twose ubwira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. N'umukristo aravuga ngo wiyindi nayo ndose mbona ndi muri salo y'inayigeze. Watubwiye ingene umuntu agira umuvumo, uratubwira niyo uri perezida ko hatabura ikosa ukora wa muvumo mpaka. Ngo watubwiye ingene umuntu agira umuvumo, uratubwira niyo uri perezida
ko hatabura ikosa ukora kubera uwo muvumo mpaka ugukurikiranye. kaba umugabo w'intwari umukuru w'umwana w'Ukristo mugundi munsi bagasanga uri kukurutana n'agakozi kawe. Umuvumo ni ikintu kibi cyane. Muratubwira hajya umugore aho yovuze bivanye n'ingene atinya gusohora ijambo agavuga ngo umugabo ngo akaba yarayimbwiye ngo ngaho uvuze ngo uvuze ijambo menshi uvuze amajambo menshi nanjye ndishura ndayavuze nzoca bivamo ibindi bibazo. Ariko ubwo si ubuzima kwera. Jesi n'abantu bagunara amarangamutima yanjye ngo ntuvuge wapi. Gusa nyine urumva nyine uri umukenyezi ukabyisangamo. Ngo none mama Anita ndagusabye usengere ngugwe ko uyu muvumo Imana igukore ko mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Imana ibaho umugisha mwarahizeke murakoze. Ariko unyene ku murango mijije kurota mbona turiko turajabuka ikiraro turi benshi, ariko abari imbere yanje bose bajabutse nanje hageze ko njabuka biranga numva ubwoba nje ndababwetse kunaka muna kunaka ngaratete. Abandi bajabutse bireme wewe aho kujabuka ucirwa kandi kubera ubwoba ntitwaraze umutima w'ubwoba twaraze umutima w'Imana ataka ngo aba da. Uwo ni wadutakira tugahimbagwa, uwo ni wadutakira tukanezerwa, uwo ni wadutakira tukabohoka. Kugwayo abandi bajabutse ni guhererwa, ni kuburira abandi barose, ni gupfira abandi batabariwe. Rero rabo uwo muvumo kuri kuwivumutse ibintu by'imivumo imikoshi imyaku bisaba imirimo mukora nimugende muyikore mukamabaye umugisha kuko n'undi muba muri mu ruzererezi muraroha rwose. Ngo nabona hariho ahandi hari akandi kayira ku ruhande ariko karuhukira guca kuri cya kiraro. Njya mvuga ngo reka nce kuri ako kandi karongo naciye mvuga ngo reka nce muri aka kayira kugira nce ku kiraro gito nciye nikangura ni kurondera iminyura y'ubuzima bwabi kiba carabaye nkayo uvuga ati reka noneho namuvuje kwa muganga reka nce ku mupfumu ukamenya ibanga kukanyuma ari gupfa aja gupfa n'ubundi aho hantu atahapfa. Kubona hariya kandi kayira wabanje urarugwa mu ruzi none ubundi naho reka nce muri aka kandi kayira nce ku kiraro mugabo kubona wabanje kurugwamo nicyo kintu yaba utabanje kurugwamo ni kwigira inama yo kwikoza kwiga isuzuguro mwaka uko wamaze kurugwana ni kwigira inama yo kubohoka.
ngo mwiriwe neza nyakubahwa mukozi w'Imana Anita nagomba ndabibariza akabazo kawe jewe mba ngaha i Bujumbura ariko imyaka myinshi baho nayimaze ruguru ku Gatumba Anita hariho umuntu yambwiye mu maso mu yandi ngo sinzomukorana mariage ndamaze imyaka 6 mbejeje amashuri nariko ndabona ahantu nobamagaza jewe kuva namejeje amashuri nararose abagenzi benshi b'abahungu twarayaze arakintu na kimwe twigera dushikako hari aho tuyaga bakagenda simenye ukuntu bagiye hari n'abandi tuyaga bagashaka kusambanya byonyine gusa atamigambi bafise ibyo byose nkaba ndiko ndabicamo uko jewe rero hari igihe mfata umwanzuro wo gusenga ngasenga nkakora igipfungo cy'iminsi 9 nkagira ineveni y'iminsi 9 nk'iyo neveni y'iminsi 9 ndasenga kenshi iyo ndi mwayo mafungo ndakunda kurota ndiko ndagira mariage nambaye ikanzu yera y'ubugeni ejo mu ijoro narabyutse saa 9 ndasenga saa 10 isubiye kuryama nasubiye kurota ndiko ndagira mariage indoto ya mbere narose ndi mu mafungo narose nagize mariage umuhungu nabonye twari kumwe twarigeze kuvugana iby'urukundo ariko yagiye ngo twigeze kuvugana iby'urukundo ariko gushika ubu nituvugana sinzi ingene yagiye none ganya kuba umukozi w'Imana yaduhezagije indoto zisigurike ubundi mbanze ndakubwira ko iryo jambo watuweko iryo tariki buri jambo ribi rigira ubushobozi ku muntu afite umutima buri jambo ribi rigira ubushobozi ku munyana n'Imana buri jambo ribi rigira ubushobozi ku munyabicumu buri jambo ribi rigira ubushobozi ku muntu y'Idodoma buri jambo ribi rigira ubushobozi ku munyamahana buri jambo ribi rigira ubushobozi ku muntu atayibowe na mutima mweranda ubundi iyo abawe na mutima mweranda ijambo ribi ricika ibitabitso byumvikana ko iryo jambo n'abarayikwatuye ko atari ngombwa ariko beko iyo wanga urasenga ukagira utwigoro ukagira iki hora yaravuze ngo mu buryo bwose bwo gusenga none nawe niba usenga mu buryo bwo gusenga izere Imana ko yashyizeho gukorera kubona iyo usenze uturota amafaranga kandi ukabona n'uwo muyigiranye ni byiza ni promesse ni ndagano ni isezerano ni kwemererwa Imana ibishyize kwakoreye kubera uramubona kibi nuko mu wacu ubona uruhu Imana ibishyize kwakora none iyo wakora ikube ko iyo wakora kandi kunezereze iyo wakora kandi iguhe kugira umutima wubaha Imana none rero umve neza ko ari indagano y'uko umukama azoguruka nk'uko umukama ari gukora ikindi kintu wagize mariage uri wenyine bagusunika ugakinga wagize mariage ni ukuvuga ni ikimenyetso cy'uko ubukwe bwawe burahari
zindoto zose nizo waga ngo ni indoto ni box. Amahoro mubyeyi twagabiwe na Rugira. Aha, iyindi ngo amahoro mubyeyi twagabiwe na Rugira, ushaka mu ndotorere meje kurota ndiko ndatera ibikotikoti mwitaba aho dusanzwe turimira, hakaguma haza abantu kuntira umupanga ndiko ndakoresha mu gucacura ibikotikoti, nkawubaha hageze naho haza kuwunira umushoferi asanzwe anzanira ibidandazwa kubera je ndabadandariza umuntu ari i Bujumbura, ndawumwemerera aheze umwanya acaza uwundi mukobwa umasenge kuwunira, nk'igihumwa wa mushoferi acashika ngo uciwumuha kandi nari nawugusavye. Kandi nari nawugusavye bwa mbere, ncavuga ngo ko ari we wari watanguye kuwusaba ariko ndawuhe wewe. Mu nyuma acaza mwene wacu tudasangiye mama aca tubwira ati nimwumvirize amakuru kuri RTNB ati papa Nyenubweranda yagendeye muri komine Mwumba, abasanzwe bakora imyuga mito mito. Yagendeye muri komine Mwumba abasanzwe bakora imyuga mito mito. Birasigura ko umenyesha amakuru mu bwawe bw'ijoro, uwo nawe n'umuhanuzi. Kandi kuvuga ngo papa yagendeye abantu imyuga mito mito ni ukuvuga ko ari ingabire zo mu kamaziko ziraseseka. Buriya ni mwebwe mwafashe ibintu mukabimeneka mukaja kuri protocole, Imana yo yereye mu bukarira. Ora ko baza kugutira bakaza kugutira munyu mugapfuruha uwo kwa so wanyu kandi umushoferi aje kuwusaba, sibyo? Mugabo naho baje n'umumaro baje babwira ati niwumvirize wabaye amakuru meza kandi amakuru yo kwizera. None rero wumve yuko uvuga ubuzima bwawe ubaye n'ubuzima abantu bakeneye kugira ngo bashobore kumenya amakuru cyangwa bashobore kuba mu bintu runaka. Mva ko n'umushoferi yagerageje kujya kubwira kandi wari umwizigi wa kuburyo bw'uko wavuze ati nabitanze. Kandi igihe cyose ufise umutima w'ubwizigirwa, Imana iraguhezagira, Imana irakunezereza, Imana irakurinda kubabara, Imana irakwagura imbibi. None rero mu izina rya Yesu Kristo twese duhabwe umugisha w'Imana, mu izina rya Yesu Kristo twese tubohokere kunezerezwa no kuri kw'ijambo ry'Imana. Turaja gusubira mu wundi mwanya wo kurotora indoto, ako mwumve ko mu ndoto Imana iravuga, mu ndoto Imana irakora, mu ndoto Imana irahembura, mu ndoto Imana irinda guteterwa, kandi mu ndoto Imana ikuraho ikizira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze Mukama ko dufunguriye, urakoze utugiriye neza. Mutima w'umwanda nakomereza hanyene, atwubake, atunagure, aturinde kubabara, atwagurire imbibe mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Haleluya. Imana ngene muri baho umugisha, ibishimire kandi banezereze mu byo murimo byose, amen.